ai tu kal so la ho ngai lu nei tai san pi je win ma ni chunga hi pi tu lenin ki pa tu ga phun kin win he aban kinin tu chung sports bola diwa angai chapi per kha jong che bele ho hin chikele ve kama hin cho jo si hi tu hin ta hi jong le khusung le yang sung ho kon ta lu hi jong le tu sat bin bin he bin amain toa bele ho jo si Asian Purian chikele football khan hin volley khan hin thili zakai hi amahin sang tai ngai dun na bal wahi thilpe chitele sungla paya hi tampi ke the pi hojin husumi te hutum songa humi te zo si thalengin aman te he jole ama chwa ke pathu se jole iga phong hin he nabana pathe ne na malun sumi te jong pathe ne pathe bojin ka hen ti cho chom cha ga se hin tin to bal jamin alanga helam ka ho ting le house ho chini pi bon chawa tu kun he ma sapen hi jin thini ja ka hi ama sapen hi tanala ai mo di ja hon di hin ahin la ahoi mo om le de nga hi ngai lo le ta thini ja ka ya pan ngai lo le ta hi pan la so ke di rin hutum sunga ni le pa pilepe ibon chawa ngai lu ne ta hi committee pe thalengin jang team na le tauna ain kini le hi tu kum ama sa pen hi to la hi ngai lu ne ta hin chi palwa ai la khan khu enjoy dia hin tu kum asanga hi hoi zo la phajo che ai kum ki ha ki tiang le si so piang kholer khopi go le ibol the na dia hin hukum sunga cheng mizo se ani ne bon tan pathiri be ka hen ti chu ni me tho kan se ne hen long ti le sports ki bal lo la atom cha se na kan chin tin se hi le ma ne pathiri ti ngai ta mo ti program aban chalkin hitin the first CC Sopi Yang V Kolen Kopi Gono 2020 Kipa Tilpek Chief Guest Pu Thanglun Mau Elias Mau Boy Kip Game Amasapen SSK Kopi Gono Hondo Makina Zimguna Nehung Pan Piu Zalin hichi melchi na thilpe hi kahin pewe esim pau pathianin nangle len sung mi te phathe na bojing ta han the 7th January 2020 SSK organizing committee Okay. The first CC Sopiang V Kolen Kopi Gono 2020 Pathilpe Guest of Honor Pu Satnel Kipgen Amasapen SSK Kopi Gono Hondo Anakina Zimza Uma Nihung Pan Peu Zalin Hichi Melchina Tilpe Hi Kahin Pewe Asian Pau Pathenin Nangle Nansung Mite Pathena Bojing Pau Han the 7th January 2020 SSK Organizing Committee Okay.